Waktu adalah uang manfaat kan, waktu sebaik-baiknya. Yeay, mengal lemah ini. Halo. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu adalah uang, time is money. Lu ngejek atuh. Tugul kene mengal lemah ini. Tawang peleng ngaji mata. Jang ketelun belang sing kengkean yang penting bos segar wen. Bo kena tenang. Iya ngalih nasi angon kena kapa-kapa. Dalangono bacen oge. Mareket dini padadap rarisan mengah di Bali maukir negak. Benar. Iceno ajangan.
Masan nyemak aungkus ngelek-lek dua ungkus nyemak. Dos omong. Ana sang itu ah. Basa dua ungkus empit. Makan wakil ngenos cai nyemak dua ungkus. Saya ada keto bohong tuh. Tidak keto tiap laliu. Mulang-mulang mati. Makan cang. Saya ada keto bobok. Saya ada cang nyemak dua ungkus. Aku tuh nyemak. Dua ungkus. Jangan di ketuang di. Enak cara ada sing mbok ician padon bungkus. Rata-rata nak sisa nasi keto bos dogung. Ame dia sampun boleh. Nana bandingkan masam-masam. Nenek nu ben dua ungkus juang-juang sampun boleh. Nanya juang nggih keto. Jangan dadi opak. Nak ning ician opak. Sebelah dona seco yo iri. Cocok ayo. Apa buin nyemak telungkus? Benar? Sangkal dah ngono bacin, angon kena. Nang telak-telak. Nyen pesumaluan. Beli pesumaluan. Ien subuh wakil pesumaluan. Ngelek-lek gamalan kado angci. Bawa ini Ramadan cetrung nu ngosentain kebo dan cuak itu digurtain kebo banyak yo kade yang meju mundur gede. Aduh di mana ini aku ini mantil. Jadi bawa gamal nak aku ini. Bas drawako dari jelmo. Aduh lah. Periksa aja ada kau tombe. Siapa tahu? Geno yo bataro ngai jelmo ko kene. Jelmo asibak celeng separuh. Yen aleang ajian-ajian barang. Jikudo yo maji barane kene. Kene yo ngai kereraman lane. Somong nang ngomong. Widi bani nyesel. Geno betaro ngai jelmo ke kene. Jelmo sibak celeng sibak. Berarti ya sing duangkeun betaro ya nanti. Binan lungo sesuwune lungo betaro. Bisa yo pilih ngono betaro. Kengkene ngae kira raman misi mekang gitu. Ya tahu wae pane gawe kira raman. Sape ya patuh juru sing nawang. Wangon kena jelema ke kene. Meliwat sombong ngomong. Harga diri seseorang itu adalah sejauh mana dia bisa menghargai orang lain. Kalau dia tidak bisa menghargai orang lain, dia itu adalah orang yang tidak berharga. Oke, alright. Aja nak do ape jelek jenang cah kene, bekarwan jenang nakne jelek ngae usah. Bekarwan nakne bagus kau ngae melah. Oh nyang sing ada karwan apa to? Aja sing ku anak bagus di tukang copet. Ku anak bagus maling. Jangan itu dipikirkan menjadi masalah wajah seseorang, wajah kriminal yang penting hati orisinil. Itu yang dicari. Wajah cantik bagai bidadari, tapi hati mengandung bakteri bahaya. Wajah. Apa kan suwe ini? Biar bocah bawa, biar bocah bedek bok suah gedean gitu nah. Langsung mekejang kalah, len bok bedek, len suah cenik. Denak gitu. Anggap bok lantang gitu nah. Dong mekejang, kenyang. Kengken cara siap selam lilit truk gitu. Nah,
pasang ibu. Nyen yo bobeki ke nung asen pindah. Nyen yo bobeki di kedituan jagaut kelor. Tak kian kadang dhuwur. Ale dhuwur beten ke wah kret. Ya panutung. Payah seboluung oleh jumah kal tangkil. Jeneng jelek odinge ayeng. Ayo ngawe sulanin wong elem. Kain mendingan nak mau wiramo. Jangan demen ning anak mau wiramo. Nak ada tujuan tertentu toh. Apa sesuatu tujuan anak mau wiramo? Apa? Jane yen ada nak mau wiramo ada tujuan tertentu. Jane yen ada nak mendagang apa tujuannya? Pangalih nemadan ngulati bati. Malih bati. Jane yen ada nak melajah. Panglah pengetahuan tinggi. Nah betul. Yen ada nak mau wiramo. Apan leka di manusia nemadan kapetangan. Ngalih nemadan galang. Galang ngaran awak, lang ngaran damar. Galangan awak cine malu. Nak ngalih galang kayun. Galang kena. Itu perlu tuh. Kekayaan harta belum pernah memperkaya rohani. Sakiwala yang kena hang dewek cine ni. Kaya jang nih. Cai pelih lekat ni. Oh, ben ngeden-ngeden. Dokter yang orang sehat. Boy jelmo ini. Berarti ingom hati bener. Yo sing tadi dokter, dua mungkin dokter bos aja. Diolah si Juna. Jagelak beli orang menyamut tekan dewek sini. Jak tanam ibu hidup-hidupan diolah. Sehingga cuma tanam. Di batu yang ibone, di alam yang hijau kamu diam. Ketak baksa bener. Nih marah dulu mau kurang direformasi dan apa? Terus mau wiramo. Sekarang ada nak mau wiramo lebih profesional kan yo. Ledangan. Kena kaon duwenan sareng. Niki begitu jemaah rokok ngoyong sik tongos wiramo jelep niku kantong. Entak no ben sebang. Ledang mau wiramo ngacental. Ya nu mati wong ayo. Niki canang basah. Ya kemau sambil inge raris. Lanjut Mas. Ya ngangon sandalnya mikire pegat isi kancing. Putus isi kancing. Nyen yo nyaluk sandal jak pengang. Tusuk kancing batin. Nyen sandal nyiles. Tanho darmom. Inge. Kanti jam tengah 1 benyang malih dan jagi ngayah mriki kepuro nggih kompak panitia medangi. Panitia medangi ledang niki Suryan Didiang Gusti Didiang benyang mando ledang rawuh ngantos puput Didiang Naskarya nggih. Sandal tukang wiramo jegdo saluk sandal ya kutang. Oh, tangi tukang wiramo. Mungkin je sandal martini. Wah. Kompak panitia bangun sarang sami metangi kepat kepit dikahang budang badeng ketelun badeng sing makan sandal beyo ngangon mungkin sang pemirat sang bono sing pemirat sing adane apa adane wakitu anu pemaling adane bang sing idang meli sandal bang bloge lenti tua ngatur ngayah ke tuang ben sakit nak moyadnyo belok cai doang kalau telak cekang ke doang nih cahen pilih ngono klianci wakene cang doang cang pilih ngono klian sing keliru nak milih udah nak lengah ngon klian wong marasa ken lengah wakene pemalingan sanal pilih ngono klian bener dong bu pecah tekan bayaran aeng sing ngomong ngudiang cang pecah tuh, cang lunas mau pamit. Dijatuh unek anak mau wangun di Banjar mangun wantil
Meli semen 50 rumah yo selae. Ke tenaga Banjar dom Banjar. Nanya 50 ukut di rumah yo selae. Ngok yo menin rumah. Pada tongos yo melut aja. Nya cocok geus macaru ben soleh sakit hati kena nepuk. Yo menak jero sengu. Weh, adi Pak Klian mai. Amano lebih serius niki. Pangenah wakil dadi pimpinan Pantawanci. Mano lebih serius yang dia mimpin demi pembangunan. Dia sampun bagian pejuangan niki nguang semen. Saya ngoyo. Yang bagian pejuang di Banjar Pangjaganu lain daripada yang lain gitu. Nah yang begitu nenek apa bajaran bapak menyah bapak kan seret maluan jero senggu ke di pulau. Banten mau banyak, Banten Caru, iya tonen anjir sing ijo nak bodogler ngamu. Nggak munut bajrau ijo ya bodo tahu bajra anjir sing ujek tukar tamah nek warso. Tuh. Apa ya kadang ulian suaraan bajrana ning nir ning nir ning nir ning nir ning nir ning nak nir mulun ning mulun suaraan bajran. Maro kalau ngantap mencaru lek 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 pantat gitu. Uyang uyang jangan marah Pak. Uyang nak suaraan bajro gitu jangan Nang di samping kuping jange. Pangdingah cang, geng-geng suaran bajaran sengue. Nang dini munyian sampai kuping jange. Ado tenak jalmo bencar nyenah. Nang munyian. Nah siapa beragat nih. Nang munyian. Nah orang munyin kleneng. Geng-geng munyine. Lek 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 pantat gitu di kerja gitu. Dua. Oh, Cai mah geng-geng ke waki. Menyama ci, carekan ci. bener. Yen benjol ke widine mati ci dap. Iya kene. Numites mai ke marca pada sing dadi manungsa ci. Yen kene wang lancine dadi yes po namu polon bocah. Yang ngurusin di swargaan bos. Oh, nyak sifat anak kene man kepercayaan si Betaroi ini. Yan ada, yan yo bang urusin di swargaan kene jelek nggo banyak tanam bodoh itu. Aduh mati aku. Mati badui ramo. Aduh, don aketo yang dini di Nusa. Nang tegaran tetek. Diju kelale ci. Bidadap nyamo berayo subati. Iya namune apa mawin nang masyarakat bersatu do. Apa mawinan? Ye, karena masyarakat jadi ini subuh bersatu jadi provokator kewa masuk. Mawin masyarakat bersatu Pangtawang mengkejang sesukat ide dua agung ini mimpin. Mimpin nih Kang Panegara. Bener. Jaga rapi. Rapi, pemimpinnya orang beriman. Agam cine. Nen. Apa artian beriman? Beriman artinya berani, energik, rasional, integritas, mandiri, akomodatif, dan niat itu ditumbuhkan dalam diri masing-masing. Bang Tawang. Oh, yaudah dikelian. Di Banjar tuh misi Garuda Pancasila. Kalau sing nama ngerti. Aduh, Garuda Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Sebang ya bo di dhuwur kene. Dap, mau tungkat bangkiang kang Wasim ya. Wih. Deci nyapa kadi aku demuniang dogen Garuda Pancasila. Cai mecempleng metanggan. Bener. Apa? Garuda Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Sakabut sedap. Garuda gape? Gawe. Aduh. Rukun. Damai. Tuh, gitu. Mawin bersatu gawe rukun damai provokatornya kayak apa masuk untuk berbuat jahat. Pancasila. Pancasila, panca artinya pancaran cahaya dari 5 dasar. Sila. Sila siang lan latri, siang malam. Sangkala sing ada anu. Sangkali rago hidup jadi perlu Bali is very beautiful. Oh, artinya? Artinya? Bali sangat cantik. Bali is very beautiful.
Beautiful. And beli is biu kayu. Nengaden cai macang apa bahasa Inggris? Doang saja tidak bahasa Inggris. Mabat Nama hari Pangtawang. Hari sekarang. Sekarang today. Hari benani. Tomorrow. Hari Sabtu. Tumpak. Ada hari tumpak di Budok Klione. Ada hari tumpak di Anglar Kasih. Dan keto nah. Ada yang malu, mapitong ang ngitung jane cai. 1, 1, 2, 2, 2,5. tugal. Ate nembo nawang Bercambang bahasa Inggris, bahasa Bali. Ate nembo yo nawang bedek-bedek. Mabat tadi jalan mau. Sangkala jani rago nawang nyapu buin bisa ngomong jak Torres tau untung bener. Kengken ngomong aja tulis. Ican aten ngomong jak Torres kalau cang nasi copang sangat. Apa tuh nasi cai? Kalau ratu betaro Torres pangtan liu ngomong cang bedek bangsa Inggris. Kalau kegenat kelapa. Oh, kelapa. Banana bisa. Kalau lebih bananas. Oh. Mangga mangoes. Oh. Kalau jagung kon. Tegah tol. Aduh ajak cang ke Bodugul. Takon cang yo tulis. Have you been long living here in Bali? Oh, no so long. Only 2 weeks. Apa 2 itu? 2 minggu. Aduh taruh pangsing yang matang takon. Can you tell me about cremation? Celebration, liu udah kok. Liu udah kok. Pelang tanya matanya terus. Siang. Ngaben kita mirip artinya. Ngaben? Ajak cang lali. Ajak sih melali. Aku mau dugul. Mangkeng Di ge. sisin jalannya liu cari. Liu cari ke? Ada ubah jagung. Aduh. What is this? This is kontol lontal. Kon jagung tol tinggi. Ada ini si ontal-ontal. Ontal sih ndawang cang bahasa Inggris. Tau ndak ndawang apa? Ian biwa apa? Banana. Punyan biwa? Debong. Cai jelema lah. Udah tahu kulo-kulo kau dan bahasa Inggris Bali. Yang penting ya ngerti no. Sangkala jani ragom. Apin je kene. Kengken ban masyarakat di Nusa pang bersatu. Pangidang bang. Yang ada provokator pang sengidang pang terus. Ira-ira gon Nemadan paras-paros. Betul ban nemadan agama ini. Nah ini. Nih. Oh, bin. Nyanyi itu konnya nih. Ngene. Hi. Surya di jedam. Bentawang kalau ngayah nih. Sing atuh lihat. Nah, main syaratan aja mah kejam. Ngatur ayah. Tekan anteng nih. Sabut melang tekan. Banyak lu ngadat tangkil itu Sri dalam tubuh. Padang. Ye. Jang ulo usak. Kok kini ngeladimpal. Cang mau benyah, kok bacane pin ada benyah teko. Kini pasti di pedalaman ya. Di pedalaman ini. Ini bagian. Di Nusa Lon ini. Oh. Ya. Nah. Gelam janji mengenek. Aduh. Yang mau apa ya ke Kenny? Itu nak melestarikan. Bali itu terkenal karena apa? Karena apa? Agama, adat, budaya. Ini menunggal. Menunggal, cocok. Benar. Belum.
bilang timpal ngeleng-ngeleng. Yen gitu lah. Ngapur nak ke Betara Yamo cicik sing pengal mati cok cang bingung cang ngajak. Oh ya Kade. Sangkal Ngil yo. Yen sing giret baut yo nyate ngene. jangkale jan adah mati po. Bo mati jine. Oren ngil bungutne jetne Sing mapadal. mati ne sing. Hah? Bo mati ne. Nyen orang mati. Sing mati. Mum Adik jen lekap cengok. Mbone sing duga mencang ada sing mati cine. Ye jang nak ngentot. Entut ya to ngos sing caling tuni. Kadang cangki mati. Ye. Ciusa. Nyen pleh tu. Nyene ple. Je ya dua nyen ngorenang ada entot jangan. Sang ulit lon memproduksi aloh-aloh cinyuang entot jangan. Dodok eken bete pasing ada. Ya bisa melanggar pasal KUHP ji. Wih pasal KUHP. Kena ya cara nawang hukum. Cara nawang hukum. KUHP sama KUHP. Apa namadan KUHP? Kita undang-undang hukum pidana. Pidana. Nah, kalau hukum itu terdiri dari 3 faktor. Oh. Yuridis, filosofis, sosiologis. Merah tuh. Saya ngasih jang pengal mati. Tuh. Tuh. Oh ya Kaden. Jolas deng. Hai. Ye. Masa kene jenang naik kiri mangko. Mone muan jangan cara anjas marah. Dong sing ati enet. Apa ya Kaden? Muane cara anja asmarane cara lupus. Apa arti lupus? Lupus artinya lutung pusuh. Cang maro keren. Agen keren? Keren artinya keratulen. Oh iya Kaden. Nya bocil. Jadi ya cara cinta Jang madung aja. Cara cintame ya. Cinami. Cicing cinta mane. Uyok ya. Udah. Nah, sebelah kali ini sebelah kali. Udah kira umen suang. Ada malah kang ngebras kalau nangkil Kaden cangcai apa? Cina di apa nih? Muang sira kita luba ingin. Tak besapak pak bolon bawah. Mangkil larandut sira sang Ramadewa. Aduh. Jadi Ramo Dewo yo. Apa? Nenak sang Ramadewa milenium. Milenium. Nawang ya milenium. Mile. Oh, milih. Mile artinya 1000. 1000 mili. Mile bahasa Itali. Baca mili. Mile. Nium. Nium aluminium. Pangengalan deh. Angin ngarep dek. Apa ya Kaden? Artinya kita sebagai penerus seni Penerus. dan budaya. Ya. 1000 tahun lamanya tidak akan pudar bagaikan aluminium, tahan karat, tahan goncangan, tahan godaan. Bagus, bagus. Jika bapak-bapak tidak percaya, sakit enjok, sakit pinggang, kita harus lelang kali rupiah. Nah, ada kubat tuh. Tadi kemau lah ku anjing kan lo. Nih jelemo. Dagang ubat ya. Tuh kan lo dagang ubat tuh sakit. Dagang obat baru ketu, Oh. dagang jamu baru ketu. Oh, sakit encok. Sakit anak saya melalui kota Jandong.
makanya sebagai generasi muda, siapa lagi yang melestarikan seni dan budaya kalau tidak kita ini? Merdeka! Ayo nih. Boseng bang pas dia gerak nih. Gerak dia. Tina diore. Di bengkong tunen mati sengnya. Ken meneh. Tekang man ngisi itu yo. Oyong bae. Ulang papa ada aja ayah. Gila ken nih tangkar kili kemong. Adik kemong dia tangkar dia. Sing nangka sing to. Apa tuh? Sentar. Yo. Ye. Angken ya. Kengen letak di banyo nih. Maro jangan nih bungut dia. Sorry lah. I do now. Ye kadang nih bungut dia nih. Ye sepanang ningalang tungu bobo kidat. Ye ne kadang sapu ijo. Tak pasang ya. Yo Paling perawatan cai. Di bom kere bangko ben ngado cak. Weh. Ya namun nih, Natel baot ide tadi dalam dukut banyak pangpersidong ngaturan aya. Nye ngedel. Paican itu dua agung, bos itu dua agung. Baos ide tu Orang agung. dunia orang itu jangan mengerti. Ngedel. Ini baru ngomong. Nah, tuh. Nah, Jani unuk ini Di apa iwas aja? Kagli ngaji punya ngejar. ada janji kalau ngomong. Lu jangan maro kene. Maro menong tak mungkin hujan. Ini jadi hujan. Benar. Maro jangan kene kalau ngomong sedawang aja nang ngalen nang tunggu ni. Jadi di ini ada di Nusa. Ada di Nusa. Ngiring kemarga ni do dalam bulan. Sampai bulan. Dalam bulan. Dalam sebungkut. Pucat. Aman. Atuk ni ada apa ada apa iwas aja. Ini kadang canggung tunggu weh. Tunggu bama kan. Ini mama anji itu benar apa? Mana makin jam? Tunggu adalah binatang kecil. Ya. Dah tunggu orang itu cang. Tunggu canggoten, Mau model. Tuh. Oh. Dia ngajar remeh aja tunggu adalah ciptaan Tuhan IME yang Maha Esa. Nah. Tuhan pudara. Tuhan kene ne. Aduh besul. Nama apa ni do betul. Batu cine morto. Jadi kene Hah? ring do betaran, ai betaran ni cangnya punya. Ya. Sakti ni do mana guna? Sakti do. Wikan ni do. Ikan itu. Doang gitu. Dua gitu. Seram ni do. Deken tegang tingkat wikan kan dua kena. Wikan itu dua gitu. Ya nak wikan so pasti sudah bijaksana. Ya nak dua. Ya nak duag belum tentu. Buktinya sekarang banyak orang nuag-nuag. Ton nuaknya lebihan tuh. Tuh duak beno tuh. Duag peno. Masuk uang duak beno. Nu masih blok tukang palsu wang adi palsu bano. Sebalan wang asli jaga Benar. Yo jo ke tuan dicang lagi. Macam yang ngomong gitu dah. Cara kan non mia kan main ini. Aja. Iki sendiri pon kage. Sakal Jani. Nani kena kan. Nye kan. Ya dah mepetah. Iki sih memunyi kasih karpet dah. Apa ya kade? Ni ane ranan cang ane bengongi cang. Apa Sing suwut-suwut di done ngalih cewek aduhai. Sing asal bo jeget jegbo karsa. Pangkatur. Kengken kalau ada. Jawat di desa, jawat di Jabokoto, sejebat Nusa pun itu. Ajak milah cewek ane jeget Nih. aduhai. Benar. Milah karsa oleh dekat ke di komplek karsa. Dah cuma pak. Secang bengong. Bani do Ini kene. angon bengong. Bane bengonge banak lingsir
itu nak lingsir kulo saking tantingan ingat. Jani kekengken beteng ngitung. Ajak mana yang Lala mungkin dulu ke. Pangsing kaset tangkil. Tangkil lah gitu. Jak tangkil itu. Jalan Jani pokoknya yang menang aja. Aratu Pindahin awal lunas sudra. Gak. Jangan disuruh fisik. Biasa mengkecak. Antean mikir seriat hidup oyeng nusakan ide. Kira-kira Ratu, titian parakan Potare titiang sampun sakap tangkil ring yun potare. Aing ngarares. Yatna pun ngambil kemangkin. Tuh paman sedio. Paman ajak makejang paman. Bingung bepraya mungah ing marbentan ing kerta kagusanan mah. Tuh dasar bawa-bawa Ampura, titian kaulan balunggu. Syukur dewa. Aduh. Dan titian mana rayu tangkil. Kecah luar Inge. Ada janji yo. Unen. kena Ayo benjel kita. Ayo benjel kita. Odinga. Benjol, titian dan benjol. titiang enten bangi. Denten bangi. Yang nenten bang. Iki sedikit. Kira-kira Rai, bro Rai. iya terang pandangan samudra kada bulu. Tuh lu gelut titiang ojak. Dia lo tangan cerita lo. Iya. Yang di tengah pasir kada apa-apa belah. Matur. Sing mani cang matur. Sing manita. Aduh. Hijau. Yang di tengah pasir. Rian ring telangan segara. Iya. Ratu angop titian. Ring tengah napi di sisi. Di tengah pasir. Pasir ingat di sisi aduh. Oh, Inge. Ring pandangan samudra kira-kira. Inge ring telangan samudra. di tengah pasir. Titian. Nyilam napi kamar. Beli itu mengandung rakanya. Sejak jauh mana? Cipulas di nangke. Yo pulas yo. Timpal bu jati. Atur nyaman sini kiki. Sing muluk mencang lot sing matur po. Betul. Awak gelem. Semua. Ayo kenal kan. Aja nama awak kan. Masuk cengeng Awak itu mikir lah. Ada dapat. Iya, maring pulungu cokor raturing kolam renang. Kemana? Ring sabu dulu. Bani itu cewek.
Cilake buone. Abon kolam rendang sam. Ren samudra punika walu ya kadi. Batu bulan dengar. Ban sepeda. Aratu bocah regalo. Alu gero titiang. Yen singih kotalo wenten ring telengin samudra. Resat-sat sampean babuna. Aduh. Kaya manusia makele bangke nang dia. Tiang dot hidup 1000 tahun lagi. Nah, 1000 tahun lagi itu hari itu. Dokter, Lu gero titiang. Tambah mati dijangkau. Sing. dia belum pernah nganu mati. Cok, goblok lu. Yan maring tengah hiwana. Cok. Maring tengah hiwana akeh kayu kamper tapi kayu gede. Tak lihat tau. Nak kayu tengah hiwana. Kayu. Tengah wanon neng Anu, neng alase. Nyet ade. Delok. Cak sing mane. Ning lang alase. Nah, ada waktu beburon. Luweripun Apa? emblegan. Maksudnya ane macan. Macan. Singo. Singo. Walu yo kadi singo amara raja belunguk yo. Aduh semut tuh awak apa deh? Semut tuh. kira-kira. Iya. Ya, kerengan wakil ulun kaya mang. Inge. Ino yang mau pausa naratu betaro dalo. Saking lawas ulun kali udah kumaru bentang ngomong seperti. Aduh lu gero titiang mau jangan. Mandos mawar dongong kaya mang. Yen ketek udang wasa paman. Hidup gelahe kanthi doang. Saya mati. Antian ganti dari dua semua. Nama winan ledang. Nabi mau. Kamu bak deni kandane. Apa nyui petakan nyui banyak onyang semuyuk pangangan. Iya, iya, panese nuse juga rubak pilawan dengo. Nakabata ipannya pemulu aleang ipeneson. Yuki ya. Inge Sumbati swejone sampun simak. Manggil. inge sampun Yatna kita yanan wong pratong ki. Patuh sampun apa? lu berarti dia pamana muni nungkul panjangnya sake walau demasema. Iya. Maka dari kala dangu. Ingin dukan. Sire Arya komingir saking pulina bali. Kacau. Reparaya nyewa kaya. Yen ketek paman musuh para arione sing ada lihat muni bali paman. Arya komingir dan sida naga dengo. Aduh kan ario paman. Hari ring natal sangkot penyakit pusir. Aduh ibu musuh kebatah di Jak sing nyen sing ado nyidang. Sing Iya, bos iya. luwih Aryo kaon sami. Ya jika mimitiannya antar jam cita melalui dua Aduh semut. kalau pengerangan dia.
Waduh, saya wanti. Sedang becek kepisahan sampun dah rencana Sang tamu ibu ingat iki. Saking nibu ang siapa kang duwi dasana mantu. Ora kelawan ngomong ngomong aku ora sepas teman. Wih. Kami umat pekit. Uli dijuni. Orang adane abangan aku kekelana. Saking nabi jerone Tiang wandang saking bali Kami tang lugere di tiang aratu benar kata. Di tiang kami sakit tanah Bali ya. ora jelantek kang ginalan Iya, ane Gusti murah jelantek minako pepaten. Putusan palunga dalam saking bali Sakimon, sapa tangkel di tiang emangke di tiang minako duto utusan ratu. Apa? Nimitian yang kita perantau kira ora kelawan siremu. Aduh, sudah dene encor pejalan utusane. Murah jelante, abah-abahane utara. Ora. Lomo kaning wong sidang nakawur-wuri sekratan. Nah, matur, becik-becik. Aradu duagong arawuh sidyang ta mriki kepuri nusa dan jewentan tios sidyang kuantah utusan palungo dalam tan jewentan tios sidyang mangne marasidang magotengi ratu amun iki kawisesani ratu kalok tah hiri kireng jagat nusa Antian nak kami tengah ngumpul dalam tukut ringu sanggereng 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 jelas. Rai jemelen bro jadi ratu. Kita perantau ke wet dinute tekap siri-siri hati Bali makane. Aduh, dewa mulak jelante. Ni dewa utusan uli di Bali sering dalam ngel-ngel. Peraya magotaken apa sira dalam dukut. Oh, pangmakutin keperwiraan gelap. Mapan kalau telah kasut kesemua mereka sakit sira rapanya mampu. Abang saja kalau tak kesaktian Bapak. Nanging mengkini rumuhun murah. Ayo ngadakaken lagi rumuhun lawan bapana. So, ini mula kalau tuh mesiat maluan aja Bapak gitu. Mapan kita kasih dengar sinatre luwe, bapa juga sinatre luwe. Apa nado batakan kinatro nemadan we banyak medulu sinatrio nemetemu. Mangke kena mangan anginum sumimpang aneng puri rumuhun murah. Aduh, kalau contohnya nemesiat lan singa tangkil kin Bapak patut nang wedan nen malu patut ngarayu. Oli sampun pacat dengan ikan mangan minum lawan siramanya bapu. Mau ngeleraken banget. Di subane tuh patut merayunan. Nah meminum-minuman di dulan jumin si ade mula. Maka
patunggalan ning Bali kelawaning Nusa Panite. Mangkana udah jeleke. Iya. Ame kang boga boga. Bangun ki.
Saking kekian ratu dan sida Saten andang Matur banau. ampun panjenengan bakal Iso. sungsungan dia bali bakal Ratu duakang nawang tiang. Ratu Betara Dalam Nusa. Arana yadanya tunas titiang mangkin. Gumanti ketujuan titiang. Bacang rero ane kebaos narana ya. Arare Baraga tang titiang. Mangda puput ering sejeroan yang peperangan. mana popon iriki lampung. Dan wiguna titiang kantun maurip aratu. Gumanti titiang rero ane badan palaterean. Ingin karadu mangken durosa. Tumulin agis penyandang. Ingin mangken nur ingin beli. Ya. Kaon penjenengannya long. Kangen kumanti tidang nih lagi. Bawas beli nih wau. Wau dia beli kawan sampun iki sampun rares beli nyerahan anggo beli. Tidang iring penghargaan beli meriki ngudiang kadan beli. Sampun nyen beli jak geles nyerahan raga pacang atur pacang-pacang. Puniki wenten bekerja beli. Ih, liuranku semedayo beli gedut. Aduh. Kalian Dewa Ratu, Gusti Ayu jegek. Kengken. Nika nak penyoleang pamor nika tu. Wong sekali. Aduh panjenengan ruwe masih kita. Gede ipun. Mula sekali ya nih. Aduh, titiang sampun menganginkan tanjak mesra tu. Penyoleang pamor nika tu. Kengen beli jak putra sasanya nawang. Pesekan cang lah ne. Jak coba cakar engci kau kalah. Angon cang nyong-nyong tewati tu tuan. Ika bisa ngalah. Ampun ngegagal nika beli. Narang pun niki diwakan beli. Oh, ne mencoba gitu. Nayang niki wawanan wala di darana dengan sini. Giling ane malu. Apa haji ni dia seda memokol makin palunggu kena tu mangga sampun mesiap memokol dikira Niki cik. bendan Namoki kana labda karya. Saksana. Murah di lantai manak ayo ngadak lagi lawan bapu. Aduh, murah. Saking lawas ngomong ngulati yeki mengarang siang nake bisuki. Aduh, muli mekelu anak buku maniro ngantosan seselak nenenan. Urus itu namanya batu yeki pawe sang yang terakhir. Paican itu Mengarang ki pentosan wenang ngatur permanen diwan Ani mula bakal macam. Nangin, sedereng ngang pecah. Kengetakan waking ngang kayu mangki. Berdeko sirang menyebabkan karo ketekaning ngasti. Weh, Yang sampun buntas hingga nika ngelarahkan fitrayatnya. Sakarna ning hati kenaga Amit, nanging atur kena lawan dalam bali. Perakat ane madan sawo merdeka, perakat sawo merdeka, atmo merdeka. Dan itu sisan yang nyone, abo kembali atur yang dapat dari dalam. Mangkana muralah tiwakakan sirang menyebabkan. Titiang mangkeng
Aduh, layone baik-baik. Arasa sampun dereng langian. Ya danya ne pemangkin kenanan. Ini karena tukang yang tidak pakai tidak. Nabrak yang jono. Iring. Jalan nanti dumon ngapur yang angan. Giring tangkel.